But Dr. Bonsu and only Dr. Adams never fianamo also tea and catch and no about beside Mammy Tewa no pay or Bapa Olivia. Future life, Odachi who here and in the Bia, a better. And no pay na mene reading como. Mrs. Oko India, Oko restaurant, our status, no, your mouth Jenny, as Auntie Jenny in Kitwana High. 88. And at the mountain, worry. And you'll come by your money. Now, requested for, and now, as me pay fried rice, restaurant Crano. Fried rice, you buy me rice new. Rice needed the woman, vegetables, I feel a Jane, I can see a carrot. Just say, vegetables are me who be the engine now. Not a mona, also be the mono, I feel I open one until which I said, me here a journey day. See, here a journey day. Yanyare wanyare so awungu na oma India for no ne China for ne say unya 70-75 afa no asu ma ba brem no mranti brem ye de 70 years ye say ekọ de na haye mumie ni di ye mumie nsua wo mo if say no omatima ye nya 135 years a otimi kwa afuom timi hwi bicycle omo pe bia ka ho ye de ye mfie no so tia na eti bisa ho sa de e say ni di nipadua ni hia de be fe no balanced diet balanced diet esiesie nipadua ni free tinyu so kosi una ase eboa nkasa entintina ho me de future life no eye aduane a wudi o me se ntina ho nyare ansa na waba yaso ho eboa nipadua no eti se bibi koso nipadua no na se enkoyi a future life ni siesie no efi utinyu so kosi una ase wa dwene wo bibia wo liver je se eboa de empire ma yare ntina nipadua no mu emont minya liver fatty liver and obi ase wanya kidney stones ni ade ni nyina future life na eboa if say say make minim de make cha say me a living testimony samia na me yare ye na sa aduano no ebae enti make minim de make enti ntina onyare ansa na future life wabedibi na ne boss nya din o 50 cedis enti say o maame e wo pressure ne diabetes so o ntina ho say osu benya bi hyase ebedibi no wanya fi say yare nya japade da bia make ho asem pressure ne diabetes so obia obi because the last 2 weeks me kwa ye o baby me omobai omo me ko didi na me so mini dia no pasa omo so se bia obenu maduro ne ade se obia no maduro wonso obia kofa bibi freedom aba aduro nko obesesa ne nsama aduro no kra be me enti na ho sa wo sa de be yo because you can't deceive nature wo ye dan a ebeba enti hyase ne didi ye so didi ya yare ne ma unya pressure unya diabetes ena wa benya stroke ni yare keka ho ene cancer gene peduana kantan so ni nyina ye nuane a ye ni ye no fi se udidi ye a o cells u tissues nda bia be ye adwuma kama ezu hwe future life because future life ye dey say renew cells no tissues no eboa se ade ba ko a edi enya pa na ya poso no obia aposo no so etimi mi ejira no unyina na ewe ese bibi di gregre ho unyina na esa wo ye dey ebesa esape na so na kokom tim na fa to ase osa na so sisi na ye amedi pe bebrenya stroke omunhu afi na won sa no na nyina etititi wo ho na won na ka to won se ka to so na ye den oda na won sa we ya dududu na wa ye ni se ya na ekọ na wa sori na wote ho na wo hwe saa me say future life oda achi na wankasa obo ho ban me say dia ye obi na ne kina bi betima yo ntintina ho nyare ansa na waba ya so ye ho be di aduane e be bo ni padua no e ma yare e ma fi se yare e ya ene yare e ma nkrofo pii akadem ni pepi akadem say yare na doso dodo enti mo mra ya so ne ma aduane papa ni ye ka say aduane papa ye balanced diet da bia me ka say aduane e bibi e de chefo mefifi no enkwa wom bi eno na ese yedi enye ne o ma ewu no bibi e de chefo mefifi bi enkwa wom enti say wudi a ema nkwa to your future life e see se nas na de aye enti wudi a ema nkwa but in de future life bibi a life wo he life tonic na hama ene atese hama makoma 28 de life tonic a ebo ni padua no enti ntina ho nyare ansa na waba ya so ho didi ye so didi ye bibi a be correct so wudi ya efi utisuko su na ase bisi future life in primary rent no mu na de ba kwa se di o mai nya pa ma mema ne bebenya prostate problem pie infections if it's very advanced countries now oba hu say infections ya dey ha adwene we si menya gonorrhea we si menya white no obi ka make say mo school obi a opefie akwa as menya white na say so ko hospital we adwane ko fie na minim say ya dey tata bi na me be hunu ya me hu say edi ni penya fi say oba no nya white a de be sai be ma no ana be ma so ko for ba o de be sao ti say o say infections you be 25 okrom ha no ye nka do hu ade o masia no na ha ye dey ama bacteria no ekọ o gland no pe e be start
I enlarge no. Okay. A chepe cancer than who by Jim. Be a chow man cancer than who Jim. And to who the member be bring up prostate or move, sa was a Johnson tentem, me Johnson, my asia. And I did back when it's me through kidneys, no. A best sell kidneys nina. And in Colano co school no pan I many or more. For some Colano muni mother crow. Where caught toilets and so I dare trash, where caught no way so caught naso or the baby few or the best self you for you. And in fashion say, yeah, dear, a dinny penny be bring ya. And what because me baba could free American buy. Na on no who can also your doctor sir or UGM so mo call school be girl school and no mo call yes checks no or see school and collect 4,000 nipa 18 pen any infection so about say mommy it's in next 5 years Ghana dey more problem it's girls wey dey cause boys dey cause girls then be and collect ni menti mu mani nkomo fi say infections ni ade how mo papa ama sebe mema ne bebre mema fonfon o se sebe me ko toilet na bibi fitam na ho de nyina akofo e ba saa pe be ma na ho de nyina be ko fom so infections na cause sa problem afi no man ka say no numro na nro no so bete wakoma eti obi amra so full alignment oba ye chiro nua na obedi ni de wuni na say ho to wan san frame kan jame so be say ti media aduane no eni atrotro vegetables be me dem friend 12 apostles okay paper so oba ne ama obi a bisa me mema obi da bia wuyi kakran no wa blend no wanom mi twemu 3 days ago obi shop na mi hu say drinks per go na me say diabetes pa na e fa ni say we na e kogun krofo ya mo say ya hwe aduane die ya ye be wu me say your ho te say Daniel wo say me ohene na aduane me ni da ohene na aduane de akono wo say me ni da mewe hahama na wo say edru time no wo share na o manim hyereche o mamudi ohene na aduane no so okone ahyehye chicken ne niam a me so bedi na huni se ebebo dondo amo asada achi enti hwe oda achi ye enu ne hia nipa pi wo sika enso ni ahoto health is well it is all apomden a bibia no wa echi apomden we say wo sika na hyedam yare a ha adwene ena nipa bebre onyini kakra na re afira dem say future life sie wa adwene e fi uti nyina so kosi una ase enti momra ya so e ho say ebebo amo future life repair food ho e sie wa pono so ti obi amra it was so full alignment. So full alignment. Your numbers near 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 Bako say 0242 87 80 0242 87 80 you so full alignment so sisi anasa okoto joy ya oba so ye hwa e exercise a oba ye beboa now if future life box no kra o say exercise 30 minutes a day numsuo 8 glasses a day na ma wani nye future life Diane. Who dia wo me no? Na talent yeah, Olivia.
na mu ba besraye waba doka kwabo yeah na wo pom to say me adam na unso I ti won ka che na Dr. Adam say boy djuma ofi anya agro yes obo am for pa na me around I'm say na me am bra na ye ti o ka enti emi scientific branie emi scientific hospital kofar by titena ni wonu amu na no pe ne jotwe nkomo doka no pe ni de ni hwe yo yedin kan yedo tudem panyas amen okokruko a wonam yeso no fa yeso na ayare a amamfo ako a enko bia no yede akwamrekon yede akona ehihio yede ba amena ne nyame adaroma ne nyame afa yeso na wasamamfo no yare omo pa wo no sukranso a na onam yeso no manya bi amen nti yede na se esre ne so ontonkoso na onfa yenso na onsa manfo nyina yare da amen pa nansi me ba nanka me ba yeah topic for but man who say say the prevailing rate of stroke for no stroke manfo munya stroke no I do so papa oh manum anye some could about every year kra wanya kra the etimi count no the etimi count no about 12,000 people there no manya stroke now wa say o nipa anasempo chiwo na ya hwese ne siti Sompa FM ba ne se wonam ne nyinara awu fa ne nyina ye titiri wano ya chia wani enhuna de yi wuntime nkasa sebio o junsa ajana obi ne be yi amawa ayade hadwen pa tiaba ya bobompa yesi nyame onyi stroke mfiri yeso amen nyame so ye na wo ankasa uteki precaution there say who say factors here stroke no ko bani nyina no one this about 10 factors who be wo ho anu hu say utu American 10 akọ amen scientific herbal alternative medical hospital amen awo ya chuma chechima nye kejetia enye chechima yo abru achuma eye kwada so no afafun kwada so chuma so fun so kwa na so no akọ amen scientific herbal de ko fa ban nyina ne say number 1 hereditary so unim so fie amanfo tanya bia wodi ne tambia woni edin sawaso so de be ya ye be gadu na wonya bi de to so biem wo diabetes a anyakopon anu so etimi de ba but hu amenfo de ya nyame adaro meba wo hypertension nyame adaro ma hu amenfo ababoa afi wo heart disease akoma anu so ko fa yare ba hu amia sanso na woman so am cholesterol cholesterol level ni say din oba bia ba amen de nyame adaroma oba nyankopon adaroma ho betima tin na amen de unza American for wo yen ne ekoi wo mo ani tu anamon ba Black History Honors and China for e ka Ghana China for de yanka but wo mo nyame adaroma womo ahosuro yen because yare o montimi ansa yare American for ntimi ansa ye de ba nyame adaroma ani wias Ghana ha ni wias afana yin ya wa ya American for aba boy aba so African can leaders be brave Cote d'Ivoire ya wa ya no mo aba boy aba so nam yare bia ye kosa no ho o mo ade ba ye sama o mo eni ntino Burkina for ho ahwan jobia se de make kan yina obesity enyadia eye good why kase bebre bra kase na abroso bra na yenhwe one cigarette da amma obun cigarette ne sensini intrino nti modern no aba ne yahwe ensam nomfo na ni nyina na waba ne yahwe mo sickle cells and so etimi because of the rapid I mean cells no see the red blood cell no see wound tentem and so ayede etime ekofa adeba omodin oba amani a cho exercise when you stroke no bi nso a omodin a yesi asuro won say impanifo ehwe o say amen there Ade Francis stroke say the whole African ya person obi a Ade Francis chronic diseases said you know can say prostate say dien say dien yare a show ho ache bia no na say yare a show ho ache ami vote me esa de maudi a and na just say enkete no kra de esa ndi say stroke chronic disease and
infertility awo nsɛm so deɛ amen yankopɔn daroma ya mamamfo bebree anya awo bebree ɛwɔ Ghana na wo hwɛ nso so a amamfo nyinaa di ho adanse Ghana ha said we did kind private institution private hospital we did campa de science eba herbal mu say traditional medicine and as alternative medicine dem fidie fa ho ahwɛ yare mu ahwɛ so akɔ hospital pepepe nemom ayeden hama na ema no kyese amamfo bebre amafo yeso kiyan US nyina ye ho no number practice internship mo na eba medical herbalist for ayenya akosanso ye we school titi amamfo na kyese ye oba ho anya try oro na mfidie no kura no anam sempanifo bobo ya baso ni niama no anyame adaroma yenya no sa fidie no the whole Africa the other so na no ayi yare a kire na diagnose na no asa treat you ama prescription asana ama prescription amare no so they say so the yasa oman yakofa ba ko bia ba ho yare bia say yare bia me pese mabodi nya de wo hyem a ani de wo hyem completely na ka utinu kwa na wa bontin wo say abaye ba bia djuma etiti kama na no ya na de bai na kura de yan tia no kura afe baba ne ya betia no ani to bia amen de ya de fidie triti wo no nyame adaroma na ya de wado ya de no so account ho no nyame adaroma ya say amen chese enyo de wo ba no abompa ye no ya say amen wo no waduro na abompa no ya say amen na yanso yo ho yedi mpa bo etawo akire nti amen de say yare expert chese yare nyina expert and say amen Allah shafi nyame ne yare safo amen say Yankopɔn adaroma enti oho beto yes bompaye yenso e bompaye de ma no maduro no bompaye nyame ne yarsafo and it yes Allah who ashafi nyame ne yarsafo na o ko ba bia nso de ko expert ho Sompa FM de ho ne da ba on Dr. Adam Bejina ha singa de no sa me akofa ba na abrochi PhD in naturopathy and phototherapy and into the yenim de that's right yes ye de draw count wa asabi try anye ya ko try we na draw no cry hwehwe mu ye de oba production a won say Yankopɔn adaroma labo eta ho ye de hwehwem ye bibia de ye do no bon say anwanwu no because the way ya refine ye and I won them into the actual potency no ingredients no ene wom ene ekosa yare ene enim de ye enti utena ho ama ohun akiro ayeden de ba maden abra na amen de nyame adaroma nyame nti obeto say de sompafo de mo boda wu papa no mo hwe nyame nshiramo okay look numbers no yeah for numbers into just 0277 001234 0277 001234 and 0241 367349 0241 367349 Atwema tachiman eye kwada so kwaso hwim bomodena bra anopa yare bia there be stroke no kwada say na wuyi no kan just wura emina se wakoma o se wuti se wakrawa obrebo efri wutiri so kopem nase ukwa omo onro mako ebro duo no a Food and Drugs Authority Ajiadum Ghana State Authority Ajiatumwa about 30 me na crowd dem atiso bia no nya say we esa we o ye ade no to a enam say o mo akwadare munti no o de aduro we be hwewa ma wato Congo hoton wo mo pani kese baako onya stroke eniama sisi ba ne sign emra na ye wo covid im aduro bi a doctor de boaye sa immune system aduro no ahoro oko Center for Research into Plant Medicine covid me nsa na omojetum se abetima sa yare no oboase se me kai Dr. Adams ko ho omo nya
ye quarantine womo nom ya na omo apagya omo mu na Kesmin that time crowd there na ye de chiche doctor ba na wa bray nro no na amanfo fom omo started nom na ntem no covid entimi anya wo mu susaso covid be hard you know they say the probably brain ade oh doc ade say there and to me scientific there betima catch out say over years doc how many years ni me fra bro it's about 1996 I'm starting you know 1996 yes in starting 38 years yes in teachers man for say entina because America for no 2 and mama boy about 28 years yes be me yeah that's right I 28 go free unfie don't get that say yeah me sha okay they be scientific now tell monkano yes now 10 years okay now I want to say I don't pay yes active point for jumadia I want to dinner no pay biano mesrao esen no betimi ama cancer o sen betimi ama how am na bebre betimi do akowuom sompa ka obo an sen o di agro anopay my branch wo ha no bi osumnity no ewia ye ne politicians no so atrase na de o se de brem de abremo active point my entail na me da se na me san chia watifo ne wahefo nyina na se ne ebre bi etutu ye ho fo se ebe me ani akoye num ene yese ho no so ya no pay utwiri o se no wo fa hwehwe wonum ehwe se ne wonum ete ana wo hwe no ede na wo hu ya utwiri o se no hu se emoja bi efiri wonum ba wo se wo se echi nam no nsan bi aba ho ana wo se tokuro bi atu ewo wo sim ana wo se wo se so abu tokuro na atu wo se na ma wo se no ho ebubu ana wo se wo se echi nam no wifi wo se ne ho ana se wo se ifi bi hyehye wo se entem wo se no wo se ade no emu yo ya ana de na ekoso wonum ene wo sinum wo se oketema so no ifi wo ho no ma otwitwira enkoda den kaboni bi eba wonum ana mesre se wo hu sa de ma we se bia en se wo tena so tu ana ma ko de so na on hwe no tu sa o ha no ase ema wo tu o ha na se ema wi obesa chechero ne ma obeye a obetimi adi wonum ene wo se eni a obetimi abo yi pa na wonum ene wo se eni na wo bedi no eba boa ama enyansusu aso pa ewo dada akobedi nu na no so etimi abo ho ban afri yare nketinketi bia enum ene esen yare no se wantwit na se kwachira etimi ade ba onipadua no so a emo wo yi kura no se bia se o esen how bi na onim ba bia be fa oni dentist bia fa oni che active point dental clinic na fa ehonum eye wo dental home ebusuafo ni nyina mo nsanla na momra active point dental clinic na yenhwe mo onum ene mo sen how no se bia unyini entino nya how bi o sen o change color lifestyle entino o sen change color na se onum cigarette onum tower buntu ana se de mebi na se edifin bi hye o sim na se wonhu enia obeya amese tu ana mako dentist so na so ba active point dental clinic me ahwe sa how Sompa FM na ho ato ye pa Opia branch na ye wo Kumasi Santas de Nyame ebe ultimate radio Accra Jolu Presby Junction Kaswa Crispo City ebe farm depot no na sunya we abrosa na ebe koko bodran about no se hwedwuna se na de filling station na oboas dunko junction na konkaro ho no abrohu ya branches na yibie adwoada ekosi memre da no pa na nwotwe ekosi anwumre no nsia kwese da nso Kumasi Accra branches no eduma efri dubaako ekosi nonum se so pese ada branch bia nso enhia kwese da nso a ofre number na ye be hia na ya hwe sa o how no na efri honom ede ama enum ne esen how bia no edi ho edwuma se wo pese wo se atuna yensima wo ebetimi so asia ma se wo so no keka na pese wo hu dia wonso ye no bi honom a etimi ehwe ma na wo se no keka na etimi agina se so how bia ekoso wonum ene wo sim bia no oba etimi eboa ema sa how no efri woni asan cheche do be ya how no ensan emabi na bebo wonum ene wo se ba na be kan se bitu se no pa ene anwumre wo didi wie nso afi nso horo wonum na dia ka kanketinkitin na emfri honom na obe floss wo se floss no say what the dental floss say ahoma no a ko pharmacy na so ko dentist so mo abenya bi no wo dia yi usim enko fa dua bi enko fa ba bi enko yi usim ma ne enko bubu enkam na say e ma enko wo se achinam no ememogya bi empramo na bo modern say enuane a eya na eden dompa a eden no ibejai
na sɛ wo kakra na be careful bi ho a na sin ya ho de bonso akoka na akoma ne sinabu ɛno so ya na pressure cause nso bibra ɛno so timi de how eba a be no adi ɛho dwuma nyina na ma nan so ayi ntinti a ɛwɔ dent so na kwara ne so no enuane ɛde mo ya na sugar no dose wom no ya na snacks no ya na sugar no dose bi so ya na pastries no ya na flour no ɛdose mo ya na cake come senso no me sɛ ye hwɛ na sa how ni na sɛ ne ma na ye ne twaso na intimi moa enkwara no ene yen so empanifo nyina na yese no enya ahode na emoa yen pa na obehwe so be ma na yen so no etimi aboa na sa ha no enyina from active point attack clinic betimi de ho ayodenta home na etimi aboa na ibedi nkomo afa enkwara no se omo ani omo anum ne omo se emu enia ensuaso a ede eba omo so se enkwara ya na omo nua ne omu ya na de ya na ede pa sugar ewum ene ne ma ede nso ewum na omu de kwa na bi ho so no ya na de ede ewum eno nkwara no edi sa na bacteria na ya na ewo omo anum no ya na se after so omo adidi ewe no ya momo eni omo anum ni ya bacteria no efidi ewo saa enuane no so na omo enya ho de bon se omo ese esen no bi so omo ya na sugar no content ya na wonu ya na edos bi so akora no untimi kura entwetwe nse anwumre na saa ne ma nyina ese ne sene ma ne se ahode no eba fom eba saa bon se enkwara ntokura tututu eda ne se hwe mu che se enkwara omo edi mfie efri enum ekosi duba ko se oyi enum esi ho no mo a emu baako ewo kaka na se cavity a ye ntreaty ye saa kaka ne anasa cavity se won treaty so a no so din so bone e de eba se bia de nka bone eba akora num tokoro so a etu akora nsim no etimi e de oya eba so we sa de kra ontimi bon se no so esan e de ha hofro asan abere no onuane a old no na se infection no so e wo no mu aduane abedi no wakoye aduane a wo se wanya balanced diet no infection e wo anum ntino esai aduane no na eko ni peduane bo nse aduane na akodi no enko adwuma bia ewo ni peduane na eno so edi nso so bone edi aba wo se yo yanso na wontimi enye se aduane na utimi enya indigestion no so timi de nkambone eba bo nse akwara odakora wontimi na oprekwa ha na osusa na ade achare be chino opeko school no onya asumdwe mfensuan de na akwara no eka obo woni school hu na nyina ayekwa se omo enum me no omo se ha no se ye ntwiti a eno so timi ede brain development no eba from omo adrenal development no ya na etime toto na sekra ya na bacteria no bo nse edi de ekoso wona no edi bo nse aya na akodi ne moja na nam ne sinu ekwa akoto ne main brush bonsa akodi echesa na akoto na adwene no ba bia wo say develop no bonsa na the infection akohonom na aha ne yi pa no so no etimi akora no nya dementia mpanifo nya so timi nya dementia bra wo mo anya enuma na sesen yare wo mo entry no bonsa akora no bonsa wa ko school ya che na de anopa wo call break by na ni refi everyone homework akora na is a penny na wo cha akora no na akora no wo boka e wo madisua wo tobusa ahodo e ma wo mo nenso no obesua de abechi na ni refi eno no emoa ye kura nti se how no eba kwara no mu a enzo so bone no etimi ede ba emoa ne ye kura no ena san so etimi de nkabone ba onu sakwara no wani nanum ene ne sin etimi de nkabone eba nanum bo se wa ko school no ne tipenfo esua de no na okasebu omo so abonse akwara no omo eka no hu na epi o mochom se a wo de sebi wanum ebon eno etwe akwara no efiri na fofo bonte wo ni ba no ya antisocial eno no etimi affecting the development me affecting adusua na se ne obetimi aka ne ho akọ nipa mu kwa na nyina affect no na ha akwara no enyini obedu mrebi no na watwe ne ho afiri nipa ho na ene ma bone nkwa na anhwa na wo akọ enti nyina no wo se ma eni kọ enkwara no na etimi eboom na se enkwara no so no sense o system no ahoden no ewo form no se infection no ekọ mu a etimi ha omoyie pa bo se akora bi onyini ba no na infection no bi akwa ne lungs no ebi nso akwa akora no heart na se na koma no ho na eno nso ede wa ha for abbe no saa emoa na nam yanum no a omo enam ho no ekwa no se omo enya ahode no mutimi hayen in say woman ne kwan na onya ho de mo se wona mo na wakwa akoto main blast Sompa FM akoto blast mu a baby a yimo janso go ya akoma ho in so the infection no ko kaka krasa na obo se na akoma no intimi emoyi e na no so no se infection no kwa na se ene nam wuntin mu a etima wuntinum esisi wuntinum sisi a moja no entimi eni afurusa ne ye moja na eni afurusa ne ya bo se penu akoro bo se na se wo sa ho no se stroke na be chiwo se so ya fufo na be chiwo na eno so akofa or how e dia bro nti wo se omoja no eni afurusa ne ye ebra
o dada kobedie no anasa okọ adwuma so okọ school so ene ade no se anya saa na se okofo ha obi aba wanum ene wosena wani ni no eno na akofa saa ade ne ba bo se na eno so edin so bone aba so na ahwe akoka omo a edepende ewo wo so ena nkwara ne so no se ohaw no ebo omanum na se ya nhwe and develop entry amom bo se timi mo sini tutu omo sini tutu pe na kola bi okana ne se no na efifia wi na baby teeth na se make teeth na Sompa na permanent ones na aba ohaw no wo mu ni tubo se wo sa akola be 12 years 13 years no se no permanent one aba na ohaw ewo na wo se untu ubetu na akola no beda honom saa na ode akwa akonyini na no so de ohaw abre no e na omo so omo se no fem so na so omo no ehye so bebre no so ya na no so woni sunsun aso bone ya na edeba akola ni pedua so nti e behwe na yenum ene yese haw ni nyina no yetu ho na mo ne adi ho dwuma na aboa ama ye ni pedua no enya ho na aboa ama ya boy yare nkitinkiti bia ye bo ho eka ho ban letimi ama ye dada akobedie no na ye ni pedua no so ahoden no akoso se wo esen haw bia foforo bia na utimi abetimi aba active point dental clinic ye branches no be bia na ya hwe ni adi ho dwuma edi ama ye je Cosmopolitan Health Insurance ye je Ace Medical Insurance ye de Gab Medical Insurance so with me so a friend number 0554 571 779 0554 571 779 Mr. Takwa for more here enche beba honom enche beba takwa e bie branch for honom takwa for more takwa mo hwe anim ye beba honom na ya behwe mo anum ene mo se ya na bi firi honom eba kumase ene bi nso ekọ ase branch na wo dunkwa ajanche honom na beti beba ho na twa mo ho aba honom na ya hwe oha obi a so takwa get ready here we come thank you very much and let me sit in the young kwa ya ni mo de yeah, oh, kwan bi ya wo stew papa bi ne aduane papa bi a ne me kamfo ama ye tipa tomato mix tipa tomato mix no artificial colors but the womo ye lycopene pigment ye de aka ho ama ebo ye niema bebre ho ban vitamin A D E and K ashemu ma no added modified starch na so soya bean fiber so ashemu se techo na ne bo so da form eye tipa tomato mixer cook life cook tipa tomato mixer taste happiness 0203 403 400 0203 403 400 ya toothpaste and toothbrush ya the total care toothpaste abedja so whitening toothpaste and the amazing herbal toothpaste. So modern pa nyamne me ensana di twetwere wo se emu bia bo adwuma ma to decays no ne cavities no ene germs ahodo awura mo sim no ni nyina be free ho kayo eye total care whitening toothpaste and herbal toothpaste. Now me kamfo Dawood at the amount 360 capsules no papa bi ointment no udi chichi romanticism out to choose sabro ni nyina be free ho say diabetes pressure ulcer
sexual weakness ewo mpa so ne ade no ne nyina no ukọ Dawood Hospital se hia sanwene so anase adwoso krapa ye beboa for 0244886437 yenum sua ne yenum Kengen and Magic drinking water and sui hydrogen rich minerals like calcium, magnesium, potassium ashemu ma obamodena nessa ukopie mo honoma ensua antioxidant eboa ma ojonso fie wo nipadua mu nyinara Kengen and Magic drinking water 8.5 pH alkaline water enunti na me come for amawo for your liver, heart, kidney protection take Kengen and Magic drinking water. Brema UGC Tafuni Road route to Abawa route to Junction 0241 449191 0241 449191 Todisak Electronics annual Bomodin P Honome Nesha say TVs, fridges, air conditioners, washing machines, gas cookers, microwaves, rice cookers, blenders, kettles, home theaters, electric irons, property electronics no more. Yeah, mega promotional, mega high discount near the mawo. Freya 0500309309 0500309309 0500309309 Edu was limited is Usania triangle I didn't do anymore. Saranso now copy Ewo Coco board run about to Sunya any OED anymore. Bomod ready I go for Kevin Obeti we are do so Malcolm and Chair Honomo can it pick and pay afei ye koya nimna no na wonu se ensuo no so se obenya news and natural mineral water ebeboa pa oye wedding oye party engagement outdoor and ensuo awodo nyina no e de ni nyina kabom e de maw ma bibia ekoso kama e de maw obetima frɛ 0244620294 0244620294 time Herbal mixture for treatment of malaria, loss of appetite and general bodily pains. Ni nyina ye dey time Herbal mixture. Time HH eboa ma immune system no eye boosted. Onkomo ano ho ye dey. Malaria ebeko etan say wo dey drone kaya na afi rash say gugu ba no be nyina no. Onya mixture no capsules na you are good to go. For 0244417669 na bia koso Dennis kwakwa tenase Dennis memoachi mo akwaba aba me joso empom to say me adom me ho ya wo so okay Eddie Kaino Kevin mame John Dramani Mahama, the former president, and somehow Kaye, especially with respect to Nipanum be any a Kobi no Ghana Omo enkasaye ni omo ne ye no emmoa yentino with the Electoral Commission are not because we don't like the commissioners or the EC. Our issues with the Electoral Commission are because we want peace during and after the election. And so when we raise issues about the electoral process, suddenly ebe vanishe. Omo ana omuti pai omo. Ina ye tik room ha. Ye wa sofo ha. Ye wa imam for ha. Ye wa ahim for ha. Ye wa civil society organizations for ha. And so NDC can, according to say NDC yankwa and your person. I was saying na ye kabum, na ye be ye maya no koba, kunya catcher of Abayin say, Adiam would this sema mudi digana fono, and menaso say Mubeko. And so Ube who say, Yabeko or Hinibiho, or say, oh, Yabo Abaso, Ejima Power, Yano, and at the end. Yakwa soria ni amana kotoho o yeshira ubedi nkunim wa ya depa okombosom ha ni ehwehwe ensa egu abosom no so e ka se wa ya de ye bosom no bedi wechi na wedi nkunim biom abanfo we ubedi nkunim biom na me na meka anka sa kata se hye ne proye akoso ewo MPP aban mu anka ye NDC aban a anka by now soldier for a 2 year by nefi ho me na meka no kra na meka kyeremo kata se hye ne proye ene ewisem ene kronobo akoso ewo baomia ne akofo ado aban mu
anka ye NDC and a course so e wo NDC aban mu a anka say ye two aban na gu ezu na mebia ye obibia ye ka say ye nipa ne bebre ye nya atwom efi say wo de hwe me ogidi say NDC na be din kunim wa abato no ezu inshallah NDC be din kunim na wo de hwe na hwe NDC din kunim ne aba omo anaka ka ye omo a omo ntimi kasa MPP abemu kaka no suddenly ebe vanish omo ana omutipa ye omo MPP abreso omo ntimi kasa NDC abamba wo de twen na hwe omutipa ye no ebe ko ombenya paracetamol anom ezu ento betia afa omanu big nyasa for we hio ede nio mo beji oman no ezu sasem enema yaman no enko enim eno ene ete yesan hypocrisy is what is pulling this nation back. Okay, na vice president so te na ono so ede ono so de abaye ntie no me say we be who say sa campaign yi obelusu poto enti didi kakra na ni buefu mati se ene wako didi osofo ontem we didi ahimfo ontem we didi imams ontem we didi CSOs for ontem osi homo nyina homo ye hypocrites what we be that saka say na omampenyi dada stimi kasa se ahimfo imams osofo CSOs homo ye hypocrites what we be that now saying so what did the electoral commission and then so I say MPP government a foolish government hey what we be that where kasa ebe free omampenyin that enu we must have limited at least some standards of decency in the language we speak as politicians. Election year enye ntendidie it's about ideas. Only ideas are then you insult people, but who ideas are you present your ideas and here your bold solution. Me say well we there be any ho wa kasa we kwano tum na microphone cry off che yes start is here also wa sha se wa here the oche wa one bomb electoral commission they are two just say election we afi obe publish the results of every polling station omo to abanu wie ye no ano no ma publish it to send the emra no se omo fantare ho no we there polling station by polling station 45,000 or 50,000 no omo be publish it Ghana for also have the luxury of calculating results omo publish it everyone omo very John mama say electoral commission be we are waje atum na mo maka ne aka okay and also so abetoja Zuma Akwaba now pom to say yes I do maybe aboko yes I do what's your working gear no mama I never test mama shall say free honomo the NDC is on the streets today almost they are calling for a forensic audit, they are calling for free and fair election, a peaceful election. Electoral Commission on maybe almost a year on exhibition prior to registration on the almost I detected a whole lot of transfers a year to them fraudulent criminal also according to Emra Asano Enise Ebasa and no money kasa omo emma independent person an independent institution any forensic audit. The Electoral Commission says Enyama oma kanya omo correcting so to them they don't see why there should be an independent visa document now voter register document no ebi omuntu from a private person why so what is the Electoral Commission hiding into on some person be can't
the Electoral Commission also do diligence to Ade without the NDC calling for forensic audit. John Mama say Ghana Hanomo a drum rebia. Odi Yaw kakra se obekọ konfo ho na Ekufuado amemo funwe na wakoto konfo no ogunsa se nyame mo amomonto aso abano mo banwi asofo ahemfo ene mpanifo bebre osesa hypocrisy we ene mo man nkonanim nese NDC aban ne woso a enkaketasha ne proya akoso wo mamu ha no anka ku asi kasoja for to abangu se NDC a na enche bia NDC beba power bude mbo omo akaka ya omo nyina akaka beko omo a wo muti pai wo mu nyina wo benya paracetamol no atagbagbagba ena mpanifo ena oman ne begie ni ade nyina wo se hypocrisy kwakwa metiu we have two issues to discuss me that say me samre we ekopim 9:40 but the floor no amamo but over the next 20 minutes no interruption we are zuba so beba afi na ma che 10 amamo ni apeja emu Mamintiu. Matebe dase, maminche tie for ne ahwefo. Na e share ache. And the matter send this demonstration. The whole Ghana. The whole nation. Na aye me de. Me be ameka se. Aye me de so mampani dada Muhammad asote ase. So after na memu bu ye na aye me de so asote ase mfie nwotwemu ne. Na ultimation this for some more demonstration mo fan ko we electoral commission for aso ye. O ma power no na ye. Obedi president no declare electoral commission offices where security zone to mo bi anko. And the amokas ko gu ho. And Charlotte say ba na ya necessary military commander bi o Kosovo. Na cars di na chi water tankers bi bia. We bon ho bai. Ni ehu bi da. And na men cha de otiase. And we hu say electoral commission officer so ye no. Ye nyina de antie ko president petition ye me da pa se ho no mu ko wi. Na me mpa won say electoral commission for be highly diligent be bia across the country. No ma receive ye nuanu mandisi for petition. Me de won bia ye de ye adwuma ye bia. Nke mfanya adwuma say electoral reforms the party ya na de ba afi bia. The only thing a woman ento asum ne so mo say ye mfa ye voter register and comma independent auditor sabe ento asum. Nya de a omukra no magidi say omo ankombe. Electoral commission data de koto aba in the next 2 months. Ye mfa comma private individual. No balance wa outer database ana ye de. Enti no de ento asum. My friend said there, Omoba power from 1992, I no try IPAC. A yes, Shaya, there be a quad, a can IPAC, and transform Ghana election processes have been doing. And one, as I see a cost of Twasso, and nothing no more demonstration, we have no more yard. Said the Omo friends, as I said, the rabbit would me be a minimum, send time document and no comobidia. And now we are a quiet packet from Sompa. So what try IPAC is hard to us with the Jumana communities and then Hannibal. Nasa okay. Ade omo qualify na the voter register the year 2015 no more power ebra ye kan se enye voter register for biometric come se hu hia ye demonstrations o Ghana ha e ma Dubai be kura no police for be two boy nu ya ba kwani ene wawu ya boni party se wuntu me ne gabi o cheda ko mo to wuram na ye abato se ya ho adwenkyere na men chade voter register na bam 2016 ya de toaba 2020 ya de toaba 2024 Ghana for bika say yenye register for NDC for se hu hia electoral commission NDC ya do ya nya register for fraud that na e from 2016 na ya build on abedru ne anunti se no mo adwenkyere for fa ho amede mini problem electoral commission adwuma mo ya ntimi mfo bi nko power so if you have ma na NDC for ne nko e fa so you but because ye de Ebrenya me ma yakwanya ebedi ade wo ma no Ghana ehu na former president Rawlings no the soldier for the boom na Ghana for suru no do ni about democracy 2000 election na soldier for di akotru na ehu wo bas na me ne kan so de kofo be ba ye de ya na obeba 2008 when we thought say power cry na MPP for ni bi kasa ble na yen fama Ghana for to aba na we na too many NDC for dia e no kra na margin na 40,000 kra no we handed over because na Ghana for say bro so ba akokra se mo sesa na yes sana 2016 no more kai na Abdul Muhammad one time and the event the yanka we are keep we no want me 1 million as 7 quarter lunch over than waka so baby and until 2024 if you are able to break the 8 it can be
the machinations of the EC. Yanye adwuma amagana for ni anso ma ye dan ya EC ye dan police obi antumi mfe ye power because na ni no okono do beto ne bekai e police station ya kekabo and so munim ko afa so wi abama fine na nema wo mu gina so mo call for EC din boni nyina no 2015 of Sompa for say NPP calls for audit of voters register absurd and person DMT kra na beka say EC for register as enconhwem and person because no more power and untiana no more ECD. I said, if you believe EC has lost credibility, you have a problem. Electoral Commission no more have that. So often, so lose credibility. A problem. And EC because EC is sacrosanct. John Mahama say EC cannot rig elections. The Electoral Commission to me we have them in 2015. That is what he said. 2016 was he EC for because we independent. That ben independence of the Electoral Commission feel. And so the hypocrisy of the NDC, any politicians in even Amadabia, Toda Koya Kasakura and Crofon Person Betty no Majedi. But maybe they may